Yebo mfowethu. Mntaka baba. Yazi mfowethu mina bamajida mina ngixaka. Phela kahle mfowethu yabona uma umfana ungasebenzi, ungenamali. Akufanelanga ujole mfowethu. Kufanelanga nje ushele izingane zabantu. Kanjani ko? Nawunamali. Manje kwakathi uthando futhi liyathengwa. Hawu, kanti wena mfowethu umana, kanti wena ufuna ukushela izingane zabantu wena ungenamali. Phela lithi phela ngomfethu ngimthandile phela nako mina ndinamali. Ngokudithini? Ngilinde kusho manje ingabi nayo imali mina anituthanza mfowethu. Uthando alubonakali. Kodwa imali iyabonakala. Manje ke awukwazi ukuthi utshele ingane yabantu ngento engabonakali. Kaloku wena mfethu ngeke lebonakalayo. Kaloku lithi mamela ndithini mina andimtshela ukuthi ndiyamala okanye ndithi ndiyamana ndithi ndiyamthanda imali ingena phela manje phela angithi ke cha imali kuyona ezokhombisa ukuthi uyamthanda ngempela phela mina umbonise njengoba kutsho bona bethi phela izenzo bathi izenzo speak la into izenzo phela imali elinye igama lemali izenzo angeke phela bakhuluma ukuthi izenzo phela fanele zingene ku Capitec hayi ukuthi wena uzokhuluma izenzo uyini ozoyenza yini ongayenza ke wena ukuba mangimnika isikhathi sami phela uthando lokho ndilapha ukuthi ba ungekho eduze kwakho lena akalithola uthando lwakho utalithola kanjani angithi fanele Capitec hawu hayi bro ngeke mana phela imali asonto into yangokutsala imali engekho phela inkomo bethandana abantu isiZulu sithi indoda ubuhle bendoda zinkomo zayo akazi wabo ubuhle bendoda amadreads wayo or intshebe yayo ubuhle bendoda inkomo zayo shuthi imali yakhe mkhulu le geke engenamali uthi uyibheka yena amazwe amnandi eshela kahle hayi ufuna ukubona mkhulu maseshela ufuna ukubona eshela namkhulu mamela kusho manje eshela ndithi into molo ntombazana ndibe ngikhipha 200 naye uthenga uthi phela lalela uyabona le geke le engenamali njobe inamazwi amahle vele umuntu olambile uyakwazi ukuzikhulumela ingakho bathi ngesilungu never trust a hungry a word of a hungry man ngoba lo muntu usakhulunyiswa indlala lento ayikhuluma mase esuthi usiyavela ukuthi kanti lo nemali uyakhombisa manje ke makumhlambe mangithi mina ndinemali intombazana yona nayo phela nami ndiyayifuna imali manje mina sho nami ngifuna ngifuna intombazana phela nami ngeke lokho ndithathe intombazana engenamali ngemali yami kwamele nami imali yemalini lalela ke mfowethu angithi umuntu osuka la yoya komunye uwe ukusho ukuthi ke umuntu ofana afike nemali lapha na uwe angibuze wena ungavuma udadewenu athandana nomfana ongenamali hayi utamlobola ngani uzomlobola ngani uzomlobola ngani iyo ke into ngisho yona kaloku phela udadewethu ngeke uright ubona ke mabeya kwabanye abantu hayi phela udadewethu phela nami ndiyafuna into hayi udadewethu kumele ubani udadewethu kumele nami phela phela udadewethu manje ngimthanda mfethu ndiyamthanda kanti namali nami phela udadewethu mangimthanda ngiyamthanda kodwa nginamali kuright kanjani hayi hawu umuntu nje kodwa mangenamali kodwa ngeke kodwa ufocus entweni ekude nawe engabe wena uhlanganisa indaba ukuthola umsebenzi okanye uhlanganisa indaba yokuphumelela ukhanda ibhizinisi uthengisa inhloko noma uthengisa otamati sibona ukuthi wenza njani manje mawunemali mfethu baphinde bakuyuze nje la uthola ukuthi manje sebeyithatha le mali yakho wena bakufuni hayi kukuwe ke phela lokho ke angenwa ke lapho wena usuvuma lapho uthatha ndithi uwe utshoyo kuphela kumele imali awutshele futhi ungafocus othandweni ungenamali uyabona ukuthi uzofaka istress nje ufaka inkinga ulethele ngane yabantu ukuthi izokuzwela ubuhlungu manje engabe wena uhlanganisa indaba ukuthi yangizanza nayo yangizanza mfethu kekeka pressure ukuthi ndiyechela nje andinamali ndiyechela ngoba ndibona izenzo zayo ubangathi yangifuna le yona ingakuthanda kodwa musa wena ukuthi uvumele ukuthandwa yiyo uzazi cha unamali ngoba manje phela wena uhlanganisa engahlangana ukuhlupheka nothandwa phela